Ja bih želeo da kažem jednu stvar koja se često previđa, a to je da smo mi cenzus za oporezivanje povećali sa nekih, zaokruženo da kažem, 6.000 na 12, tako da će svi oni koji primaju izuzetno male plate ne samo da budu oporezovani, nego upravo obrnuto, da budu manje oporezovani nego što su oporezovani sada i da se njihove plate čak povećaju. To otprilike hvata kategoriju ljudi negde do 17-18.000 dinara plate. Kategorije ljudi iznad te cifre, pa približno do polovine, do prosječne plate, će imati relativno skromna povećanja, a glavna povećanja nastaju na nadprosječne plate i to je upravo ono što smo zvali solidarnost, znači da će oni koji više zarađuju i više mogu da doprinesu više, a upravo oni najugroženiji praktično će biti zaštićeni ovim merama.